whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Tēnei te ara ko te ara ki runga, ko te ara ki raro, ko te ara kupu matua. Ka whakaarake ki runga, kia koutou kei ngā iwi. O tira ki ngā taringa putanoa, ane a taringa ko hoki mai tēnā koutou ngai taringa, mō koutou taringa o tira. Mō tā koutou noho ki te mana ki te kaupapa me koreake koutou e noho nei a taringa. Koenei te waimari e. Nā runga i te ara e mehia ki ana i raro i ngā manaakitanga a te Wānanga o te aroa atu i te ipurau i te bustling metropolis. Bustling metropolis. O tā pāwe koro, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ana. Kia ora tātou. Ana. Ko roa te wā hewa, ma kua roa te wā. Kua roa te wā. Kua au atu te wā. Kua au atu. Kua au atu te rā. Kua au atu te wā. Au atu. Ana pia te kiwā. Yeah. E hara te rai te kiwā i whakatau ai mātou. Ai. Mai koutou. E, kamati he mea tō wai. Ingari e pai ana kia tō wai. E tahi o ngā kiwa. Ai. E hia nei ngā kiwa ha. Kua... Tika tau. Yeah. Kua mahi e ketia ne. Ai. Engari tērā tētai kōrero i oto i te kōrero mahi ruatapu. Ai. E rāhau, e mea ana, au atu ngā tangata i tai atu e ki te hui. Sure. Ana. Yeah, and I thought, Au atu. Yeah, so, maharana koe ki te kiwa, Erika, koutou, ko ngai taringa, ko au atu i te wāne. Yeah, like, it's been ages. Yeah. Who knows how long it's been. It's been a minute, son. It's been a minute. Nā kei te ahoa tī pako paraphrase ke au i tā mohi ruatapu tohunga nui o Ngāti Porou, tohunga te taunga tohunga o te rā whioro. Hoeno, ko te, ana, tako tī pako i ana kōrero i takoto whenei, te kōrero, au atu ngā tangata i tai ki taua hui. Ka pai. E. Au atu ngā kiwaha ko kōrero tia nei e tātou. Koea. Yeah. Au atu te kai horahia mai ai. So this is all sounding like so many... Ana. Au atu te wā kua titiro pēnā How mai. many? Ai. A lot. Yeah. Au atu te mōheo, te kuare rānei, o tērā tangata. Oh, he knows so much. E tai wāhoki, ko te tohu o te tangata mārama, e mārama na tangata mārama ki ngā mea kāria i te mōheo. Ai. They know what they don't know. Or they only know what they know. Ka ko te tangata mārama, he mōheo ki. Oh, they know that they don't know everything. Koea. E ne, e tewe, kia ki au, ka rewe ki i te ratu, I know nothing. I know nothing. Me oki ki te kore e whakaiti a tātou. Yeah. Ia tātou e haere ana, e koi ana, e kōrero ana rāne, tai ngā māramatanga, mōheotanga, mātauranga, e episoda no tērā. Engari, me hoki tonu mai koe me no whakaiti. Kia ora. Tika. E moro iti. Ai. Moro iti. Moro Moriti. Mero iti rāne. Oh, Kia ora. miro. He mero iti kia apanui taku moeo. Really? Apanui me te tai rāwhiti. Miro. Mō kito. Mō kito. Tēnō iti. Minuscule. Ai. Minute. Minute. Ai. Mō kito. Mahara nei te tau ko i te whare Wānanga. Ko te koeraka te kupu, minute. Ai. Ne, ingari ko tana pānui. And he saw a very little thing. In fact, it was a minute. In fact, it was a minute. Yeah. Yeah, moro iti, mero iti, moro iti, mero iti. E mō kito. Mō kito. Yeah, Yeah, ai. ana. He mō kito au. E ne pai tērā, nō koe horoi ana i aku rihi i te ata nei. I whakaro au ki tō tātou haipapa. I e nei mahi nei, te tuku kōrero, en tau mai te māramatanga. Te nuinga ngā kōrero kei au, ko rangona e au, aua kōrero, i tētahi anō ko rangona e ia. Ana. Tērā kōrero. It's almost third. I'm lucky if it's primary, secondary, and thirdly. So, you know, e tahi wā me whakaputa tērā, whakamahara tātou ia tātou, o tērā mātou ia koutou. Tētai kupu ia tainui i nā whare Wānanga, e whare tūtuku.
Nā me ua ka kite tērā kupu I Nāianā. Ko te tūtuku tērā. Ai. Ne, whare tūtuku. Whare tūtuku. Ka au atu ngā tūtukutanga. Ai. O te kōrero. Ne. E netahi wā, ka ngaro. E rā kanohi. E rā kanohi. Ka au atu ngā tūtukutanga, koera tānei koro nei. Yeah. Ei, atu I tērā tupuna ki au, Right. e whia whakarea ngai. Yeah. Ka au atu ngā tūtukutanga. Ai. Oh, the drops down. Ka Chinese whispers, maybe. Yeah. No. Ākua nei pia. Yeah. E tai wā ne, nā koera e ka tīmata, e harai te mei, te whaiu kia pene, engari, te tīmata ngai mea, tēnei te ara kei runga, te me, o te ara kupu matua. Ai. Ne, nā, I tō noho ki etahi, ki ngā rekereke peo etahi, ki ngā hui. Ai hata kupu, te kupu, he Wānanga no, engari, discern. Yeah, discern. Tā chei ki au ngā, discern, pala. Kei reira te tangata e, me tana kohinga I tana kete kōrero oi. Nā me kimi e I te ara kupu matua. O ngā kōrero rā. Ko ngē wheo e rā kōrero o ngā me. Kua nei pē he ana. Kua nei pē tika ana. Yeah. Ki mihi ana me, ki tō ngākau ai he meka tērā. True, ai fact. Yeah. E hara I te tika. E ana ka kimihia te ara kupu matua. Nā pēnā ia koutou ngai taringa. Ko ngā kōrero. Ko etai o ngā kōrero. Te nuinga, ka puta nōma I te wairua. Ai. Yeah. Ei, nā te wairua tā mātou noho tai. And you gotta have a few people that know something. Yeah, Ei. you still need a base. Yeah, koera. Yeah, no, you still need a base or a source of kōrero. And I whakaro au, no te aua atu o te tukutukunga, e tahi wā ka ngaro te pūtake o te kōrero ai te Right, kōrero matua. yeah. And so that's koia te wā e whakaro ai te tangata. Discern. Where did it come from? What was its actual context? Yeah. Yeah. Am I using it in the right way now? And he nui ngā whakatauki e pērāna I E ara. Yes. e tahi me whakairi. Ko tētai o aku kōrero nāku ake. E hara I tētai. Ākua nei pia nā tētai anō I kōrero engari ka ki hau I rongo. He nui te kōrero tia o te tiakina manaki tia rānei ngā kōrero tuku iho. Nei? Ai. Tēnā, tiakina hoki te tuku ihotanga. Kia ora. Yeah. E rereke tērā, te wairo tērā kōrero. Tiakina te tuku ihotanga o te kōrero. Ei, ka tuku ki awai. Me tika ana te wāhi I tuku ai te kōrero. E tika ana te hunga. Ka riro mārata ngā kōrero e tuku ana koe. Yeah. Ei, e whakapono ana koe. Ka tiaki tērā tangata, ka manaki tērā tangata I tāu I tuku atu ai. Yeah. Ei, te wā, e tika ana te wā ki te tuku I rā kōrero. Yeah. Ei, ia kuira tētai o aku hapa. Yeah. E tai wā I taku rikarika ki te tuku I ngā kōrero tuku. Ko e tehi, he toi maha ki e tehi. Ai. Tētai tangata kāre anō kia tai ki tētahi māramatanga. Koa, nā māramatanga o te kōrero tuku ana koe, ka noho tonu I te kore. Ai. Yeah. I te korenga ona e ata piki. Ne. Ko nā kōrero tuku iho e tuku mai ana. E tuku ana I tawa arawhata. Ne. Nā me tika te wāhi e tu ana tawa tangata I te pautama. Ana koe raka te pautama I te tuku. Ei. Nā me ata whakaro tātou. Ētahi o ngā mahi e mahi ana tātou. He rikarika pēno ētahi. Kua, tukua te katoa nā kōrero. Ne. Engari, toko iti te hunga ka ata mārama ki ngā kōrero. Nā mo te tiaki I te tuku ihotanga, kei a rātau rānei ngā tikanga. Ai. Hei hāpai I e rā kōrero. Kia ora. Hei tiaki, I te me kore tikanga kareta e rātau. Kia Māori ai. Kia Māori ai. Yeah. Oe no. Yeah. Yeah, pai tērā, pai katoa. E ko tātou tērā I etahi wā, ko hau hoki tēnei taku rikarika. Taku rikarika. Yeah. Kawakoto riri, ne. Kawakoto riri. Snap! Taku kaika. Yeah, kaika. Tō taku kaika ki te whakaputa mōhio. Ei. Yeah. E whakateitei. Engari, ko tā te tangata takahi I te huarahi, ka au atu ngā kitenga. Ai. Ne. Engari, ngā wā ka hapa, ka pai, tēnā tiroia tō hapa,
he a koe I hi ai. Ai. He a koe I hapa ai. Ana, e korea e koe e hapa anō, tēnā kimihia te whakapapa ki tō ora. Kia ora. Kore e te rāhuatanga e pāmai anō ki a koe. Yeah. Me kare te hunga e tika ana, ka hapa tonu, ka hapa tonu, ka hapa tonu. Ai. Yeah. Nā, he tohu tērā kāre tika te whakaakona. Nā, koira, ko te wero o ngā wero, tētau o ngā wero ki tētai tauira, i waire nei, ko ai tō tohunga. Ai. Me ka puta tērā kōrero, kei te ki tērā tangata, a tēnā, no whio mātauranga. Nā, Yeah. I te mea ko ngā mātauranga katoa, anei, kia hoki ki tāu I kia, he mea tūtuku. Nā, ki te rere tērā kōrero, ko ai tō tohunga, o e wero kei Are they rei. incredible? Yeah. Ai. Yeah. Yeah. Anyway, Anyway. kei au atu ngā haora e noho ana tātou ki wete I tērā. Engari he nui ngā māramatanga ki roto I tērā kōrero. Yeah. Ene pai tēnei kōrero. Okay, ka huri, kupu. Kupu. Kārea MC grab me konei, no reira kei konei a DJ. E-grammar. E-commerce. E-commerce. E-rika. Ale a DJ mā te hapa ka piki tau mata. Oh, yeah. Engari, me ka pērā tonu tō hapa, kāri te tonu tō whakaapa. Okay, whakamuta atu. You know, okay, I say whakaapa. Tētai wā, pānue, me mea koe paka e whakarunga e pāpuri. Pāti ana māo ko pakake. Taku hoa pakake, tino o kawai. Anyway, he take nui tā māo I kōrero ai. Anyway, e rere ana māo a pātui. Katau ka mea, te me, whākana hao, te. Pause, kari, whakahoki kōrero mai taku hoa. Ahua te minutes guys. E hoa, I mate au ki te pātai ki tētau kutama. Hea ta tikanga o te whakana hao. E hare au tērā kupu. Yeah. Ei, he mea rongo nāku. Yeah. I tētahi hui, nei. E tei pakeke kōrero pērana. Engari, wāno mo te makamaka I era. Ai. Ei, pērā me te jau a te koreua no te aupouri. Ai. I whakatika mai a I etahi o nāno mo te whakahui I te mete. Ta mea he wāno mo te mete. Ai. Ei, anyway. E pai. E tika ngā no te koro nei. Mikingi a te mete. Mea te koro ka kaumātua. Engei, kia waiho tērā kōrero. Nā, e titiro ana tātou ko hoki mai ki tētai whakamahinga o te ai. Kia ora. Ai. E nā, te puahere tēnei kaupapai, wā, e kōrero ana māua. Ina e tai wā, ka koro maui, mātau I mua I ngā teringa nei, ne? Ai. Yeah, sometimes. Etahi. Etahi, yeah. Emphasis on the etahi. Yeah, ka haere mai me te wairua pi o te kaupapa. Ai. Engari, kei konei mātau, kei konei tonu ka hanga I te whare kōrero o te kaupapa. Engari, ka haere mai me te tuapapa. Ko te tuapapa, te tiro ki e tai whakamahinga o te ai, ki roto I tēnei rerenga e kā rango nāna, engari e he ana, I etehi, ana hea te tei tauira. Nāu, Ia. kia timata pēnei. Ia. Nāu I ai. Ai. Ka pai. Nāu I ai. Ka pai. As in, like... Oh, wait, is that a hair? Ko. No. Just one way to do it. Yeah, so anei. Did you do something? Anei. Nāu ahau I mōhio ai. Ka wai? Nāu ahau I mōhio ai. Ka pai? E tuhi ana... Au atu ngā terenga kupu, engari koinei te wā tuatahi ka tuhi au ki tētahi pepa. E ai tika. Ka au atu ngā rekoa tatanga nei. Ko toru rau māwhia nei tēnei. E ka pai tēnā. Nāu au I mōhio ai. Do you get me? Nāu I mōhio ai au. He eru ane. Engari kia noho. Nāu au I mōhio ai. Nāu rātau I mōhio ai. Engari, me no, prane. Did you... Nāu. Rāne.
Nāu au I mōhio ai, mā te puahere e whakapākea. Nāu au I mōhio ai. 'Twas you that had me informed. Or I was informed because of you. Ai. Okay. Or I know because of you. I know because of you, yeah. Yeah. Okay, Or I know. because of you, Because of you, I know. Right, okay. Okay. e nā ka taia te au, ei, te whakanoho ki te hiku, anō ki o te kōrero ai. Ai. Right, Nāu so it I wasn't a mōhio ai au. pātai. I was looking at it from a pātai. I mōhio ai au, nāu. Yeah, anā. Koina te... He's gone and let her Sorry, I kite off. Te ngarangi tūhaha I piki ai a tā whaki. I taku. Tātāne rane. I taku kaika. So, nāu I mōhio ai au. Nāu, ana mana no tēnei whakapākea, nāu I he ai au. Oh. Because of you, I did wrong. I Right. was wronged because Yeah. of you. No, Oh, I Or was- you led me wrong. Ah, yeah, te mea tuatai. Yeah. because of you, Yeah, because of you, I faltered. I faltered. Yes, I was in error. I was Yeah. wrong. Yeah. Yeah, I was in the wrong because of you. Yeah. Oh, yes. Ei, ka pai. Nā, ko te he, ko te mōhio, this is where we call a friend. And This is Me hoki mai. Kao, engari, ko nā kupu karama mau koe. Yeah. Engari, ara e tai tau I rei, anei, kia te kaupea. Nāu I ora ai au. Nāu I mate ai te kaupapa. Nāu I ara ake ai te kaupapa. Nāu I mōhio ai ngā tamariki ki te pānui. Nāu ngā tamariki I mōhio ai ki te pānui. Ne? Nāu I pai ai. Nāu I pai ai. Ana hea tō whakapāke I tērā. You make me look good. Wā, tika, wā kao. Wow. Engari, kei te mārau ki a wharehuia. Wharehuia was a master of telling people that the answer they gave was no good. Oops. E koe tai, anei te tai o ana tauira, I te pane ki te tangu me te kuriru. Tēnā koe, tēnā Wānanga. I Wānanga ko tō hinengaro, ko tō ngākau. Ko hinengaro pe I mahue, I roto I te Wānanga. I kore ai I eke tō whakautu ki te wāhi e tika ana, engari e mihi tonu ana. Che. Hey, koe rā tāku ki a koe. That was nice. Yeah, kuia. It's like, oh, I feel good about no. it. I koro, e mea koro tēnei nāku ki tātate tamaiti ki a mokopo ki a hamiora. Anei tētai o nā mea maharanau. Ka roa te whakautu mai. Ei, a tētai, kawai te pātai, tētahi hua tau I pute a wharehuia. Ka pēnei a wharehuia. Tēnā koe. Ia koe noho anei ko nā e ki te anau. I au anō e titiro mai anau, e titiro mai ana ki au e tūnei. Ne? Ka mahara ki tērā wā. E tamariki anau, me o ku whakaaro. Beautiful, eh? Yeah. Beautiful. Koe rā te ahua o ana. Yeah. Hey, where's Timothy Peterscope? Kei te he. Yeah. Ai. E rere ke anō ki a pou. Ka nāu I pai ai. It's because of you, everything's good. Because of you, yes, good. yeah. It was You know, good or because it's of you. fitting, or, you know, Yeah. kei te horo, te reo. Yeah. Te horo paki. Ai. Nāu I pai ai. Nāu I pai ai. Tētai hui kino ko tērā. Nāu I kino ai. Yeah. You made it shit. Yep. Yep. See, on you the button, you on got the a button. talent for that. Yeah. You made it shit. Yeah, you made it shit. You wrecked it. You wrecked it. You know, nei, ko korotia ketia te korone ana. Engari, te uhunga o te arikiru I Taringa kāhu, I puta mai e tei kōrero I te whare ki au. Ko ai te ariki tohu. En ko korotia tātou te ariki tohu I mara. Ka mohe au ko tūheitia he king e. Ka hoki au ki te wahi noho e mātou ki tō cancer ka mea ki anai. Taku wahine. I was going,
Oh, no secret. She goes, yeah. Ka rei whāki hea te secret. I go, oh, kotu hei te kingi. She goes, oh, you wrecked it. And I went, what? She goes, I didn't want to know. I wanted to find out with everyone tomorrow. Hey, oh, you know. Yeah, you made it shit. Nau I kino ai. Yeah, nau I kino ai. Engari he paito whakapākehā I te wairua te kōrero ai. Yeah. Yeah. You wouldn't say nau I roke ai. Yeah. No. Nau I hamuti ai. But yeah, you made it shit. You made it shit. Nau I kino ai. Killed it. So, nau, nau, ka tae koe tērā kupu, he tūpau tērā ne, tūpau. Tūpau? Taku maha, Nā, pronouns, no, hara te pronoun. O no, mā koe te tērā kupu. Yeah. Te nau, te nāna, Yeah. o te rā te nā te puaheiri ei. Yeah. Nā te puaheiri I pai ai, te hui. Ko te mea e mahui ana, e raruraru ana pia o ko te whakaro, ko te pūtake, te kaupapa rānei, I pai. I pai ai, yeah. Nā te puaheiri te kaupapa I pai ai. Nā rātou te kaupapa I kino ai. Nāku te kaupapa I pai ai. Nō reira ka tae tērā wāhanga te whakawhiti. Ai. Ei. Okay. Nā, ka raruraru etahi I tērā rerenga me te mai tētai. Nāna rātau I tui tui. Nāna okay. rātou I tui. Nāna rātou I tui tui. Yeah, nāna rātau I tui tui. Or they will connect them. Oh, they connected them. No, that's... They put them yes. together. Nah, Or they connected. Yeah. That person, nāna rātau I tui tui. Nāna rātau I tui tui ai. Yeah. Hea te rereke. Ai, hea te rereke. Nāna rātou I tui tui ai. Nāna rātau I tui tui. He tika tērā. Yeah. Nāna rātau I whakahui hui. Yeah. Ka pai? Yeah. Nāna rātau I hui hui ai. Yeah. So They te who mea eat tu- about him. No. Oh, I love that face though. Yeah. Well, I was... Nāna rātau I whakahui hui. It was them that... it was him, her, that... He. He. It was he. He. Huh? He. Making it redundant. Yeah, sorry. Yeah. He brought them together to meet. Yeah. Yeah. And the other one... Nāna Yeah. rātau I hui hui ai. It was because of him That they converged. that they converged. Yeah. Nā, e rereke ne, tētai. It was because of him. That Yeah. There's one that was... what is it? Immediate, because it was... iau te kupu. Moi no, ko ngaro iau. It was a direct action that he took to bring Koira. it together. Koira. And then there was a... Pai tērā. It was inadvertently because of him Āna. or his actions Yeah. that they... Because of his action. Because of his actions. Right. Yeah. Engari e hara koia tērā I te take I whai wāhi ai ki tērā kaupapa. E hara Tika i tāu ai. I ki ai. Yeah. Tētai, hea tō horero? There was one that was the... With a concerted effort. With for a him concerted to, effort, or she. yeah. Nāna rātau I whakahui hui ai. Yeah. Engari nāna rātau I hui hui ai. Yeah. And inadvertently it's because of that person, Yep. of whatever they did, Like, is why the people came together. Why it became... Like, if he hadn't have done whatever he did, it wouldn't have happened. Or? Yeah. O a kone. Yeah. A kone. So, say, ki te whakarite au tētai hui, nāku anō te hui, nāku anō rātou I whakahui. Ai. Yeah. But say if I did something and it caused an effect towards another group, it was due to those actions that they met about it. I know. So there's a direct and indirect. Okay. Ka rea tika anei pia, ka marama ke koe, pai tēnā tauira mo te hui hui, me te cause and effect ei. Ka mihi koe ki te tūpāpaku. Ka re koe ki te tūpāpaku, nāu mātau I whakahui hui. I te mea ko te whakapapa ki te whai I te whakapapa o tō whakaaro, e ki ana koe, ko te take I mate ai koe, hei whakahui hui ia mātau. Nāu mātau I whakahui hui, engari, e tika
kāna kia ki te mate e takoto ana, nāu I hui ai mātou ki a koe. It's because of you we've all come. Nāu, nā tō mātou aroha. Nā te aroha I hui ai mātou. Yeah, Engari kāre tika ana te ki te tūpāpaku. Nāu mātou whakahui. Yeah. Yeah, nā, that gives a good distinction. Yeah, pai tērā. Hey. And because this came from me thinking it was the same. Yeah, I puta no mai a tāua kōrero. Yeah. And I a koe kōra ana ki au, I went, you're right, because ka rongo au e tei, ka rera te e moheo ana e tino rereke tētei I tētei. Yeah. Ai, I timatau ki te whakaro mo te mihi ki ngā kaikarakia, I ki au, nā koutou te rā I whakarite ai. Ai. Ka tei au ka me nā koutou te rā I whakarite. Yeah, nā koutou te rā I whakarite. Yeah. In the same context of what the same meanings that we talked about with hui. Ai. And e pai tērā ki au. I was like, oh, koera te distinction. Nāu I Māori ai te noho. Nei. Yeah. Nā e tei wā ko te Māori, ana ko te lowercase m tēnei, he noho noi ho. He noho noi ho. Kāre he hānene, he Māori ori. He Māori ori. Nāu I Māori ai te noho. And if you can see in the studio ho Marci, Erica has her praikete. She's in her little study nook. I think too, kei ko nā koe whakarona, I should have done this ages ago. Yeah. E mei tō pene, me tō pepa. Yes. E mate o tērā. Yeah. Yeah. Nā te praikete, e Māori ana tō noho. Yep. Yeah. Kare ai engari e whaitonu ana I nā tikanga o tērā rerenga ai. Because of the blanket, you're sitting there comfortably. Yeah. Yeah. Koe nā pē te tai tauiri I rongo ai au. I tērā atu. Yeah. Yeah. Now, you want to give it a go? I'm really bad at coming up with context on these. Nā mōkena tātou I rikoata ai. Or was that not a ai? Nah, and good too, because e kupu mahi tērā. Yes, that was he tauira pai. Kupu mahi. Yeah, he tauira pai kia kaua hei whai. Yeah, nah. Oh, Ka tika tō kōrero nā mōkena tātou I rikoata. Right. Ei. So he kupu tūmahi tērā. And I don't know if it's rule of thumb, but ka rongona koe I te whakamahinga o te ai, he āhua I puta Yeah, I kupu te mahi āhua. a tētahi anō. Yeah. Wait, can you explain that part again? So nā mōkena tātou I rikoata, Yeah. Morgan recorded us, Yeah. but you couldn't say, I can't even say it in error. So it would be, what would be in he āhua that would come out from what Morgan does? And it's not recorded. Yeah, engari te whakaro tia te kupu. Captured. Yep, no reira. Whakahua tia. No, you can't whakahua that. Mau. Ai, ka pai. I hopu reo. Oh. I mau. I o tātou kōrero. I'm making this too long. No, you're in there. Yeah, you're in there. Now, You are. Now, whakararangi here ki taua rerenga. Nā mōkena tātou I mau ai I ngā whakaro I ngā wānanga. Erica's playing Tuke Mata Bingo. Okay. And that one's our glossary of Taringa sayings. Tuke mata bingo. Tuke Mata Bingo. Ako nei pia, ane Erika. And e rongo anau I te wairo o whakaro. Yeah. Māku koe āwhina. Ei, nā mōkena a tātou kōrero I mau ai. Yeah. I mau ai a tātou kōrero nā mōkena. Oh, right. So I should put the kaupapa before the mahi. Wā, ko te mau I konei, te mau is captured. Yeah. So e kupu, e tūoti te mau ki tērā. I mau I au. Yeah. Tērā mau.
So what would be nā in this? So it's nā, and is that the actor-emphatic, or is that the person that causes it? The cause of the action. The cause of the action, and then what follows is the action, and then in this context, And sometimes the action isn't a verb, it's an āhua. It's an āhua, and then there's an āhua that comes of it. State as of. a state of, relative clause tērā, of the mahi, of the whakamahinga ai. So, pēnei nā mōgena a tātou kōrero I pai ai. Ai. Yeah, I pai ai, yeah. Yeah. So, Morgan makes our sound good. Yeah. Makes our voice. Makes us sound good, yes. Yeah. Okay. Nā mōkena o tātou reo I pai ai. 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 O tātou reo I O pai ai. tātou reo, I roto i te horopaki. Ai. Kawa ko tōku reo Māori. Ai. Engari ko te reo kōrero te kaho pukina. Ngā levels. Yeah. E rāhuatanga katoa ai. Okay. Nāu mātou te mārama I puaki ai. Wait. don't know where I'm going. I think kei te huarahi. Was it māramatanga? Ka taia te māramatanga te whakawhiti o na wā. He Wānanga no tērā. Kore o tia mai ano? Nāu mātou te mārama I puaki ai. Nāu mātou I mārama ai. Yeah. Oh, okay. Hey, how te puaki is what are you trying to say? Like, broaden our knowledge. Yeah, so nāu mātou I mārama ai. Okay. Kare take o te puaki. Okay. Yeah, I piki. Hey. You could say I piki ake ai te māramatanga nāu. Okay, now we're putting the nāu. Now we're doing that part now. Yeah, we're doing that part now. Yeah. My level of enlightenment is taken to another, to the echelon because of you. Because of you, yeah. Hey. But he pai noi ho te ki, nāu I mārama ai au. Hey. Nāu au I mārama ai. Okay. Because of you, I am now enlightened. Okay. I was enlightened, eh? Yes. Nāu e mārama nei au. Kia ora. Did you say nāu e mārama? Because of you, I am of understanding now. Yeah. Yeah. Nāu e mārama nei au. I'm just writing. But ki te hoki koutou, ki te, I can't remember what episode is, ka kōrero mo te heahe e kore nei, heahe e kore nā. Yeah. Heahe e kore... Tika. Ai. E hoki ki reira. E hoki ki reira, ko reira te tuapapo... Ke mehia te ara kupu matua. Yeah, te kai ai. And tui I ngā tūtuku I roto I ngā mahi ei. Ai, yeah. Kei hoki ki te whāngai māngai a koutou. Yeah, ai. Ei. Yeah, awa ati ngā... He pake e ko te cat. Yeah. Timoti tērā. Kraina rane cat. Whakamai e tai kupu pake, kari koro ti ai o te kura. Yeah. Yeah, nāu I mārama ai au. Yeah. Nā, anei pia, ka haere ki te marae. E he ana te mahi anga tamariki ne. Ka huri te whaia, te matua tāne rānei, ki te kowhete I ngā tamariki. Ka tai tētahi ka ki taua matua tāne. Nāu e he nei ngā tamariki. Nei. Nāu e he nei ngā tamariki. Nāu I he ai ngā tamariki. Because of you, they made an error. O nāu e kuare nei ngā tamariki. Yeah. It's because they didn't know. Yeah, Yeah. they're ignorant. Ignorant. He rere ke te kuare I te kore mōhio. Ko te, ke hoki au ki te tangata mōhio, e māramana ki tāna kāre I te mōhio. Nei. So there's knowledge in what you don't know. Ko te kuare, kāre te kuare e paku mōhio ki te aha. Ai. Yeah. Nō reira kāre e mohi ana e he ana ia. I te me kāre e mohi ana hea te mahi tika. Ai. Yeah. Hea o ki te he. Ai. Yeah. Kātai ka piki. Kātai e ka mōhio, kāre e mōhio ana. Yeah. Me mutu taku noho I te tēpu. Ei. Ko mārama au. Nō reira, kua whakawhitia I te kuare ki te kore mōhio. I te mea e mōhio ana ia kāre I te mōhio. Ko te kuare, kāre I te mōhio, kāre I te mōhio. Yeah. Marama? Well, I don't really get the distinction of why. Kuare mōhio. is unconscious incompetence. Oh.
kore mōhio is conscious incompetence. Oh, yes. No reira, ko te tangata ka tai ki te marae, never ever kare mua ki te tikanga Māori, kare mua e karanga, kare mua e whai kōrero, kare mua e marae te rai. Yeah. Ka whakaeke Māori noe ho. Kuare. Okay. Engari te tangata ka tai, Mea hau. I know this would be a karanga, but kare mua ki te karanga. Yeah. Well, they say, Kore mōhio. yeah. Yeah. Ana ka tai ka piki ki te conscious competence, he mōhio. E mōhio anau ki ngā me, e mōhio anau. E mōhio ana hoki au ki ngā me kare au i te mōhio. Yeah. Nā, ko te conscious competence, te mōhio. Yeah. Mōhio anau, me pēne, me pēra, kare tērā i tika ana. Yeah. He ana tērā, te hake rā nene. Ko te mārama is subconscious. Subconscious competence. Yeah. E haere ana te tangata mārama, kāri te ata whakaaro, me pēne, me pēra. Yeah. You know in the flow. Yeah. Yeah. Ko te mārama tērā. Yeah. Yeah. Kia oko nei. Subconscious. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Nō reira, e kuare nei ngā tamariki, nāu. They Children are ignorant because of you. Yeah. Because you kāre didn't koe. prepare them. Well, kāre whakahoki te marae. Yeah. You know? All that. Yeah. Nā, ka kita e tai mātu o nāina, ka huri ki e tai. Kau te atamari, get off your phones. E pērā nei rātau, nāu. Yeah, e pērā nei rātau, nāu. E Yeah. nā tātou anō. Yeah. Ei, Pai e nei whakamahinga. Yes. nā, tērā whakamahingai, nā, nāu rātau i tuitui ai, i tuitui ai rātau nāu. Nā, nāu rātau i whakahui, you can't say i whakahui rātau nāu. Yeah. Me You can't noho say te that. agent-emphatic, i tērā i agent-emphatic tērā. Me noho tonu tērā ki mua. Ka pai. Say Ei, what? kupu You mahi. can't say what? Sorry. Me ai, i roto i tērā, e me koeka ki, nāu rātau i whakahui. You can't say i whakahui rātau nāu. Kare ai reira, that's the kupu mahi. Okay. Yeah. You brought them together. Yeah. They were brought together because of you. Ei, Yeah. anei te wai, anei tā tātou tuapapa kōrero i te rane. I hui ai rātau, nāu rātau i hui ai, ne? Nāu rātau i hui ai. Because of you. Yeah. I hui ai rātau, nāu. Nā, ka taia tērā te whakawhiti. I rangatira e ngā whakāhua i te koroneihana, nāu. Ai. Nā koutou koto kāhui. Yeah. Nāu, nā koutou koto kāhui i rangatira i ngā whakāhua o te koronehana. Ne? I rangatira i ngā whakāhua o te koronehana, nā koutou koto kāhui. Nau i reira, ko te aronga o te kōrero. Ne? Now, where's the focus of the kōrero? Yeah. Now, they both mean the same thing. Yeah. But one, ko tētahi e tino aroana ki te hunga nā rātou nei te mahi i puta i te ahua o te ahara. There's a tilt and focus, eh? Yeah. Yeah. Like, yeah. Yeah. So in that second one, it's more like praising the mahi that was done. Wow. No. Well, they both are. Kei te ai, engari, ki au, ka mihi ake te kaimahi i te tauira tuarua. Oh, okay. Yeah. Yeah. It's sort of like isolating the fact. Because ko te tikanga ko tahi i gaua rerenga, pa ki au nei ki te whakahua i te kaimahi i te otinga o taua rerenga, he aronga matua tērā. So it's like a focus point. So, ka hoki anō ki tērā rārangi, nā koutou tō kāhui, ngā whakāhua o te koroneihana i rangatira ai. So it's like, yep, your group, your crew made the pictures look good. Yeah. And if, ki te huri koaro, or if you to put the nāu, nā koutou at the end, it's like the images taken at the koroneihana were beautiful, made by you, Yeah. your crew. Yeah. Koina tāku, ki tēnei, Yeah, koina yeah, tāku yeah. tiro. Yeah. He ori te tikanga, Yeah. engari, pakurere ke te wairua. Yeah. Yeah.
Me kano te nā, nāu, nā rātou rānei, ki mua ki muri rānei. Okay. Yeah. Yep. And it's, ko te paingo tēnei, ko roa nei au e karo ana i tēnei whakamahinga i te korenga ōku e tino mōhio ana ki te whakamahinga. And maharau ki tētahi wai, tētahi kura reo kei Wanganui, ia tātou o te Wānanga o te ro, koia tētahi o ngā akoranga praone. Nā hau i raru ai. Nā hau i rangirua ai. Engari, i roto i ngā tau ko au atu, ngā tau i naine, it's like, pai kia kōrero te anō tēnei i Taringa. But it was for mihi ki ngā kaikarakia. So, see, look, e rangirua tōna nau. I rite ai te rā ki ngā karakia nā koutou. Yeah. I tau ai te wairua o te hui, nā koutou te hunga tapu. Nā koutou te hunga tapu. Yeah, cool. Yeah. Awa whērā. Nei. I reka ai te kaikohua, nāu. Ka pai! Here we are. Here we are. Finish right there. Here we are. That's it. We don't need 10 examples. Engari, tika tērā i te me kai noa Erika hei papa. Yeah. Engari, hea, pene me Erika, ai moe anau kare kore. Koe te o, koe tēnā kare te moe. But taku whakapai. E noa ana koutou pene me Erika, me atatui e hoki anō. He ranga hau ei. Ko Taringa hei āwhina. Ai. Ina mahi kōti kei etai o mātou rangatira. Yeah. Kare, takataka i etai o nā pauka. E whia haore whakapau ka hana. Ai. Nō reira, ko Taringa, hei āwhi, he taonga tēnei, he utautara nei, ki te taho e rātu o ngā mai ako i te reo, ako i ngā tikanga. Ai. Kei pēnei mai koutou, kari ko atu, kari ko mai. Ai. Ia Taringa nei. Bang on. Bang on. You know, I'm not going to ask for any more. Okay, good. That was our goal, Jared. That was the goal. Say, hei aha mātou o whakaro. But please hoki mai, engari, kārea te auri ko nei he mauiwi. Nō re, ka piki te kā te ora ki a koe taku tuakana, pai ko koe tonu te tuakana. Ai. Kia huri ki te waiata o te wiki. Ai. Ko te waiata, ko! Nei rā toki. I know
huri whakamuri Tiko te aroha te tia koe pakepu Te kore wai takoto nei a ngā tupuna ngā kaumorapa o te amorangi ki mua o te hākoi o ke muri. Haere a koe fo hei mua i o tātou whakaro katoa. Āpe, āpe, āpe. A hakoa tae tātou ki te Taringa o te mate. Tae tu tātou ki reiru ka whākaro te ai e iho. Ai taiho, me hanu o te mate te ai iho. Ka taio ka kamoi mi tīnai. Pei hua o ngā mana. Pei te rangi tau turona ko te whenua tau tūna mamaue. Ko mātou ko te tangata. Tāu hipapi ai. Tērei tā kamoi mi atu nei. Kani move that body. Tēnā rā te koe ruia i tēnā waiata. Ai. E oke ngā mahara. He ngā whakaaro. O eno e kare mā, e tai mā, e mara mā, e kara mā. E hika mā. E hika mā. E hika mā. Tōna wā e tā. Anyway, ka nui taku mihi. E we're gonna do a rauna. Engari, nau Erika, i ora i taku ngā kau. Oh. Ia. I reka ai te kōrero nā ruia. Okay, can I do it about not a person? Yeah. Yeah. Oh, okay. Nā ngā pūrini o taku huritau I momona haere ai. Oh, is that right? Yeah. And because the inference is there with that other person. I forgot to put in that.
Ahau. Kei huri au ki te tāmi te ātālu. Ei. Yeah. And, e rā mea katoa i inference, āhuatanga tō te ro te horopaki. Anyway, kei roa ke te kakau. Kua pānoa atu te mahana o te oko ki o mātou na iu. Kia ora. Ka wai o tērā a koro hei ngaunga he wānanga mā koutou. E mihi ake ana. Tēnā rau atu koe te katoa. E pai nei a Taringa, e whai huatonu nei a Taringa nā koutou. Nā runga i tērā, e mihi ake ana o tirā ki o mātou me o tātou pakeke. Tūpuna kaumātua e haere tonu nei te ara kupu matua. Anei, kariro ko Taringa hei kai whakapao, kai whakaputa. Nā ko nā ka tino. Ora taku ngā kau. Nā runga i tērā, e mihi ake ana. Tēnā koutou. Hei kona. Hei kona e te iwi. Ki o, whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing at the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nāko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari mai, hare mai. O Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa. He mea tuku nā te Wānanga o Aotearoa, ā, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa. Whakarongo mai.